به یک میجه زدن عمری آدم میگذره. میگه روزی ناامیدی چو آید آشنا دشمن شود، غم جدا شادی جدا دولت جدا دشمن شود. حاز یک زمان نشیده که همه زندگی خودش به یک عذاب میگذرونه. ای قهر دریا در او گوهر، برای او گوهر شیدن خوندن در کار پولدار کرد. یوتیوب بود جانی ما دمیدگی بود. ممکن که در حق هم برادر ما تهمت کنم، چخیلی که در حق ما تهمت کردن که تا قدش هستی خوردی و بردی و بعد به خدا میسپاریم. توکل بعد به خدا. چی کسبه که خداوند تا در لایق دید همون کسب خور نکه خور نمیشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، برادرای قدردان، در این روزهای بهار دعا میکنم که همه وقت خوش و خرسند باشید، در لبانتان خنده هویدا باشد. البته که یک دنیای هست که این دنیا به نهایت کوتاه، به یک میجه زدن عمری آدم میگذره. من یکم دوستم یکم وقت دست نمیکشم، نکم که میگه روزی ناامیدی چو آید آشنا دشمن شود، غم جدا شادی جدا دولت جدا دشمن شود. خیلی دراز میگه هر کی با ما دشمن است او با خدا دشمن شود، گر طبیبش ولی باشد دوا دشمن شود. ایرا شویرا بهده نمی نویسند. اول ای سرشون میگذرونن میبینن، بعد در سرشون میایم می نویسن، بعد بالای ورق قلم میکنن. خلاصه ای گپ، حاز یک زمان نشیده که همه زندگی خودش به یک عذاب میگذرونن. همین کار نکنه، مهنت دست خودت نباشه، فکر نکنه که پل در میآید. پلی در مومد با هم در میره و برادرو. اینا من میدونم، برایش که از سرم گذشته که حاضی هر کس کاری کنه میگه کانتنت بیاوم پادپیس جمع کنم، یا کس تهمت میکنن، یا کس داشنو میکنن، حقارت میکنن، پادپیس جمع میکنن. هنر که نداشته باشی او خسک روی او نمیخیزی میری. ای قهر دریا در او گوهر، برای او گوهر شیدن خوندن در کار، علم و مختن در کار، با صبر بدن در کار، مهنت کردن در کار، با اون گوهر شیدن در کار. یا خیلی دمی خیزید به تهمت یک کس همین روز پرسماتر میگیری او آینده نداره او کارت. این روز هم جواب میگی پگه جواب هم میگی. بخوای نخوای دور نمیری. این قانون جنگل هم یعنی دور نرفته به دست میافتی. من برای فخرالدین چی گفتنیم؟ برادر عزیز، من راست دیگه پگم میزنم، من گپی دروغ نمیگم. اینه در ته انباری خدا من 4 سال شد خطی فخرالدین در یک جا 6 تا سیر دیل نکردم. 4 سال زیاد هم شید. خیلی تو یاد رفتیم اون طرف کلوب رفتیم، یک کامرا چی توی داشت رفتیم، همین مقصد صحبت کرده رفتیم. یکم بنوارگیری میشید، یکم سرنچه حجوی میشید، همون یک پاپوتی و میخوردیم، یکم سرنچه میکردیم. یک 4 سال شد همه کفای کاری خودشه، همه کفای کاری خودش بود. مقصد ها شکر خدا میگیم که همین شب و روز شیده که ما پولدار شدیم. چقدر پولدار شدیم؟ ما را یوتیوب پولدار کرد. یوتیوب بود جانی ما دمیدگی بود. همون هم بسیار دوام نکشید. ایش ای واه گفتن همون دمیده چش رسید. من هر یک برادرایی که قدیما شتگن میگفتم که این یک او بایم که گذشته است، من کوزه میزنم میخورم، تام کوزه تا بزن او بخور کی ای او میگذره میره خشک میشه. همین چشمه خشک شید. وقتی که مثلا جنگی زلنسکی و جنگی پوتین، مقصد اوکراین قتی روسیه جنگ شدن دیگه، یوتیوب برهم خورد. اینا ما بگیم که برهم خوردیم. چی گفتنیم؟ ایداس من اومدگی را برای فخرالدین کردیم. چی کردیم؟ مقصد برادرها قتی شتگی بدیم، برادرای پولدار بدن. هم خیلی گفتن که عمرتون چو کردن، گفتیم نمیدونیم قرضدار شده. ما وارد دیگر پیش ندیدیم که صحبت کنیم. این قوقا پول گذروندن. مقصد که ایداس من اومدگی را ما هم کمک مون کردیم. و درباره که بسیار در کامنت‌ها نوشتن که چوبا در کانالت نمودی، چوبا در کانالات استوریا نکردی، چوبا استوریا نمیکنی همین فخرالدین، یا که چوبا آخه من یک چیز دمیستم فکر میکنم او برادره که ایره فریب کرده کیه همون رو بیاوه همون پوله بتیا تمام. همین برادری ما رو که فخرالدین فریب کرده باشن حاضی همه در جاش های، همه 100% ایجاد. من مقصد من ملیسا نیستم، من بانلیسا نیستم که یک کس تبابت کنم، من ملیسا نیستم که یک کس ببرم. هر کس روش خودش داره، همه کاری خودش داره. در همین دنیا همه قفای کاری خودش. من قفای کاری خودم، من
айдим эҷодиёт мо айдими замину деҳқонӣ ва хоҷагӣ мо ман мақсад дига наметавонам ки барам кори вайра решат кунам. хайо вақташ да якҷоя будем бародар будем ҳама ҳолям ҳамон бародарам касе қатӣ ман бародарам ман ҳозирам қатия бародарам ман ягон каса на дили нияти бад дорам ина худо шоҳидай ман ягон каса не ғараз дорам не хафагӣ дорам не ягон чи одамое ки ҷошон мега ҷанг шидаган задагиам аммо хафа нестам мекунӣ ҳамин зиндагӣ ҳамин ай як вақт меша ман тара мезанам як вақт меша ту мара мезанӣ хай давраи ҷавонида буд хозяк хай ҳама ба ақл шидем ҳама сину солмонам ба як ҷое рафт мақсад кор кана Фахриддин мақсад ки ҳама одаме ки ира фреб када ҳама одама букован биёван одамое ҳастанд ки мекунанд миёванд дига ман ягон гап гуфтан наметавонам дар инҷа болоту фикрам дар бароту мераса поёнту фикрам дар иша мераса мақсад ки ҳозир ман бихезам Фахриддина ғайбат кунам бигӯм ини хеле кор кард ини хеле кард ини хеле мақсад хурд гашт вақташ даву ҳозир мехеза хеле мекуна чӣ хел мегӯм дар ягон ҷои мусулмонӣ туғурӣ намегирад ки ман бихезам мумкин ки дар ҳаққи ҳамон бародар ман тӯҳмат кунам чӣ хеле ки дар ҳаққи мо тӯҳмат карданд ки тақатиш ҳастӣ хурдиву бурдиву ин хурдану бурдан осон нест хурди бурдӣ бо як ҷо як хеле мезана мебурои худат кайф мекунӣ фикр накунӣ ки ин рӯз ман як каса пула гирифтаму хурдум ту 10 сум ин рӯз гирифтӣ бухоҳӣ нахоҳӣ айта пага 20 сум мебурои мерава ира аёто набурӣ ин ваъдаи худованд ай ана ин рӯз ту 10 сомон додӣ пага 20 сомон мегирӣ ин ваъдаи худованд ай ин кора аёто набурӣ ягон вақт ман дига ягон гап намегӯм фақат ҳамқа мегӯм Фахриддин ҷон бародари азизам ҳам хеле тай гап мондимон ки дига ку ин хеле гапҳоро ман ҳаётамда шинидагӣ набудам дар заправкам дар қади кӯчам дар куҷое ки мебурам суҳбат дар бораи худатай бародар Фахриддин намедонам ту чӣ кор кардӣ чӣ кор накардӣ ина бо як гапи дига мегӯм ҳам барномаҳое ки худат кардаӣ ман ягон ташо тамошо накардам ту дониву худо ина худо дар бораи сар ман тамошо накардам ягон таша барои чӣ ки хай айдани халқ фаҳмидем ки ҳам хеле кадаӣ вой ман қарздор шидам ман ҳечи гуфтан нестам ман тӯҳмат намекунам биё ман ай гап мебурои вале ман гап занам бо 100 гапи дига мешавад меҳнат шараф ай меҳнат ки қарз табурор бите дига ман ягон гап намегӯм худованд мушкили ҳамамон осон бикунад чӣ хеле ки ҳамҷода бо дар комментар навистесиям ки мо ҳам қарз дорему мо ҳам хеле ман як барнома дар аввал кардам ки мара бисёр пурсиданд ки Фахриддин гуҷодай гуфтам ки ҳам бародари мо нест алоқада нест намедонем гуҷодай ина баъд гапи ман ин хеле гуфти худат ина бо 100 гапу 100 хабари дига 100 тӯҳмати дига дар болои мо омад ҳоли баъд айни баромад мо худо медонад ки бо 100 тӯҳмати дига боломон меояд ин тӯҳмату ин ғайбату ин чи дар пайғамбари худо буд дар ин қадар бузурго буд ин мо ҳеҷ кас ҳам нестем дар сари мо ҳам ҳаст ира мо худмон автоматӣ медонем бада ба худо месупорем таваккали бад ба худо худованд ёру мададгори ҳамаи мову шумо зиндаву сарбаланд бошед ҳама вақт меҳнат кунед дар чӣ соҳае бошед меҳнат кунед семечка фурӯш бошӣ ҳар рӯз биё меҳнат ки бараката худо метавад ин ҳамин носфурӯши худоҷонӣ бошӣ дар як точка бишӣ ҳар рӯз нос бафурӯш клиентот пайдо мешавад ояндада та ай пишти ҳамун зиндагита мебарӣ чӣ корае ҳастӣ меҳнат ки роҳатша мебинӣ касба хор наку хор намешӣ ина ин гапи ман чӣ касбе ки худованд тада лоиқ дид ҳамун касба хор наку хор намешӣ зиндаву сарбаланд бошед худо нигоҳбонтон